بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بله تماشاوانین هجا جارکی دن بخلقک نوجی برنامه زمان ما ام بون میوان مالاوا ایرو جی وانه اما جارکی دن لسر راست نویسیه بردامیا هر پنج وانه می بورینه نها جی امی دست به بندک نوجی بندن راست نویسی بکن ام بهوینه که هنده مخاش مره در باس بکن بله شاگرتین دلال هون جی بخیر هاتن وانه نها جی امی وانه خوب بندکی پر گرینگ دست بکن بند چید بیجه د سرناو نویسان ده جبلی داچکان همو بیجه بتی پامزن دست بیدکن سرناو چاوا عنوان دماته مجارکی بنویسه یانجی مگوت نامه بید راپور بید چی بید او سرناو چند پیوین لجورا مجاری یانجی لجورا راپوری بتی پین مزن هر پیوک بتی پامزن دست بید که جبلی داچکان داچک یعنی مگوت جبلی ده او بتی پین هورتین نویسین امین ها بند خوشی بنویسین و چند مینا کانجی لسر بینن بله ده سرناو نویسان ده سرناو نویسان ده جبلی داچکان جبلی داچکان جبلی داچکان همو بیجا به تیپا مزن همو بیجا به تیپا مزن دست بیدکن میناک لور دوی کرد جبو آزادیا خواه چه بکن اف وک سرنا وک عنوان یعنی عنوان ده وی کرد اف بتیپن مزن هر بیبک بتیپا مزن دست بید که جبر عنوانه دوی کرد جبو آزادی خواه چه بکن دوی کرد جبو آزادی خواه چه بکن برنگه پرسه هاتیه دوی کرد جبو اون دبینه جبو او هر دو داچکن هر دو جی بتی پنهور هاتنه نویسین آزادی خواه لور خواه جیناف کا وگرو کنه چه جیناف کا پرسیاریه بکن به تیپ آمزن دست بکریه لبر ظلمه سری هلدان لبر ظلمه سری هلدان سری هلدان و هر وکیده لبر اون دبینن داچه قهوه دودانی به تیپا هور دست بکریه د سرناو نویسان ده جبلی داچه کان همو بیجه به تیپا مزن دست بدکن دوی کرد جبو آزادی خواه چه بکن لبر ظلمه سری هلدان بله نها جیم هرن بندکینو لبر کو ام بندینو بندیسن لبر وکی آگاهیه که هید بیجه لیمروف دکاره بتنی پیوا دست بکه او سرناوان مزن بنویسه یعنی ام دکارن تنی دوی لور تنی به تیپا مزن دست بکن وقتی دی کرد آزادی خواه چه بکن
چه بکن هموجی بتی بین هور بین نویسین ام میناکا کی جی سر بینن هلوستا نتوی لفر هلوستا نتوي ببورن ام بتي باهور فين نتوي لفر تيبا هو گردس بگیره تيبا هور اف وقت ناسناوك يعني ناسناوي پرتوكا کی به رومانه کی به ناسناوي راپوره کی به مجاره کی به وانه کی به بتيبا مزن ام دکارن تنی پیوا پیشی بنویسن و ام دکارن همو پیوین لجوجی بتيبا مزن بنویسن جبلی داچکان حتى فر برسيوة هنا هجر برسيوة نبن نهاجم هن بندا كينوج بندين راس نفيسي بيجايا هفوكا كوبشتي جود خالتي بتي بامزن دس بدكا جود خال او جد كذا بشك جبشن خال بندية نها مي وينا بهفدورة ناس بكن بيجايا هافوكا بيجايا هافوكا كو تشتي جوت خالي تي بهنوك بتيبا مازن دس بدكم به تیپا مزن دست پید کم چاوا یعنی میناک امیناک کی سر بنویسن لور نافدیر دو جوره نه سرناو و هوناو نافدیر دو جورنا سرناف و هفناف هر وها مروف دکاره وان نخوشینان وها رز بکه سر ایش و تاگرتن یعنی هر وکیدن ام بیجین ناف جوان حسن ناف بشتي ناف جوت خالتنا بتي بامزن دست بيتكا لي جوان لفر بده باران رابويه يك جبر هم سر ناوه يا دويمين بشتي جوت خالي هاتيه لفر نافدير دو جورنا نافدير يعني ناف اسم دو جورنا چوچنا سر ناو و هونا بشتي جوت خالي چته تيبا مزن تي نویسی برسيوه هنا حتافر هجر نبل نهاجي ام بندكي نوج بندي راس نويسي بنويسه لفر چه کنگی بيبا و کنگی جدا تي نویساندن چه کنگی بيبا و کنگی جدا te نویساندن te نویساندن لور چه گوتیا داچکن هوا دودانی جهف جدا تینا نویساندن اف بندا یکمین داچکن هوا دودانی هوا دودانیش خون دزانن چنه داچکن هوا دودانی لبر لسر جبر نه جبلی و هروگیدن داچکن هوا دودانی جهف جدا تینا نویسین جهف جدا تینا نویسین میناک میناک هوگر ده لور بو ایرو بو کده چو هوگر
ده ل vir bu îro bi ku de çû pirsa hogir duh li vir bû li vir ne da çekin heve cudanîne ji hev cuda hatine nivîsîn îro bi ku de çû bi ku de bi pêş da çek û paş da çek ku ketiye navberî de ji hev cuda têne nivîsîn niha jî cînavk ev niha ev agahî me berê birine lê em carekî dîr wa vedigerin riya rastnivîsê de cînavkên kesandinê bi lêkeran ve têne nivîsandin lê ji rengdêr cînavk navdêran têne cuda têne nivîsandin em ê wek tenê bendek biçûk li ser binivîsin daçekê kesandinê bi lêkeran ve têne nivîsandin baş e lê ji rengdêr cînavk û navdêran cuda têne nivîsandin ev jî agahiyek pir giring e mînak çi dibêje li vir daçekên kesandinê bi lêkeran ve têne nivîsandin baş e bi çi ve têne nivîsîn bi lêkeran ve lê ji rengdêran cînavkan û navdêran cuda têne nivîsandin wek ez diçim ne di dema niha de ev lêkereke di dema niha de ye qartafa em peyvê ve yan na ne ez xwendekarim xwendekar li vir çi ye navdêr e ne qartaf bi navdêrê ve yan na jê dûr ketiye çima ji ber navdêr e lê ez diçim cînavke biborin ez diçim lêkere qartafa cînavkê bi lêkerê ve hatiye nivîsîn lê belê ji ber ku xwendekar navdêr e qartafa em ya cînavka ez jê dûr ketiye em mînakek dibînin ew ê biçe dîse qartaf bi lêkerê ve hatiye nivîsîn baş e heta nîvirpirsê we hene em carekî din lê vegerin daçekên kesandinê bi lêkeran ve têne nivîsandin bi çi ve bi lêkeran ve lê ji rengdêr cînav ku navdêran cuda têne nivîsandin mînak ez diçim ez xwendekarim ew ê biçe em dikarin cînavkekê jî mînak ew e yan jî ezim jê ve diqetê kêl derê dide ezim ne qartaf jê dûr dikeve ji ber cînavke baş e heta vir pirsê we hene heger pirsê we nebin em herin beşekî din belê niha jî çi dibêje lêkerên hevedudanî û bi wê jî dema ku wekî lêker têne kişandin hêmanên lêkerê ji hev cuda têne nivîsandin lê dema ku wekî navdêr bin an jî di avaniya tebatî û dançêkerê de bin bi hev ve têne nivîsandin
نها جی امی وی بندی بنویسن و لسر شیرویا بکن جبو حتی نیور پرسه و هنه گر پرسه و نبنم بندکی خوی نو بنویسن لیکرین هوا دودانی لیکرین هوا دودانی یعنی یه مرکب یه کو جدی گوتنان بکتی آنگو زیده تر لیکرین هوا دودانی دما کو وکی لیکر بن دما کو وکی لیکر بن یعنی دما کو بین صرفاندن یعنی جی وکی ام بیجن دی کردی دوی بین کشاندن وکی کو لیکر وکی لیکر بین کشاندن همان لیکره جهف جدا تنه نویسین ام بنویسین جهف جدا جهف جدا تنه نویساندن یعنی جی تنه نویسین اف خال لی دما کو وکی ناف در بن لی دما کو وکی ناف در بن وکی ناف در بن به هفه تنه نویسین چاو مینار ام لیکرک هوا دودانی بکشین یان جی لگوری دمه بصرفینن چاو دبی خلیل سر سبه زو دست به خبات دکه لور دست به خبات دکه یعنی هگر خبات نبا یقول با دست به دکه نه دست به دکه جبر اف دست بکرن د بنگاه خدا یعنی جی د رسمی خدا دست بکرن هاتیه صرفاندن بویا کرن بویا دکه دما کو به صرفاندن جهب جدا تینه نویسی ام میناکا کی دیل سر بدن تو یه کنگی آماده ببی تو یه کنگی آماده ببی فرسنه آماده بون جبر کو لگوری دمان هاتیه کشاندن چش آماده بون جهر جدا هاتیه نویسین لی دما کوک ناف بی ام بیجن دست بکرنا خبات هیوی دامه دست بکرنا خبات هیوی دامه باشه دست بکرنا خبات هیوی دامه لور دست بکرن برنگ خواه خارو هاتیه نه هر دو لیکر دست بکرن اب هر دو به هر دو وحاتنا نویسین هر وها وقتانده که آیامی جی به وحاتیه نویسین دما کو هر دو به هر بن وکی نافدر ته حسباندن دما کو تصرفه نه دما کو تصرفه یعنی جی دک شاندن دبه لیکر ام میناکا کی دل سر بدن بریاردان هسانه لی دست بکرن دجواره اف مینا گلکی گرینگن ام هیوینا کوهون باش والا خو بدنیده بله مینا کما بریاردان هسانه لی دست بکرن دجواره بریاردان هسانه لی دست بکرن دجواره هون دبینن لور جایا بریاردان بریار ناوه نه و دان لیکره
اف لیکرکی هودودانیه لیکرکی مرکبه جد گوتنان پیک هاتیه دماکو وکی نافدیر دماکو به هفره بن نه دماکو به هفره بن با آوای خوی خوروبن وکی نافدیر تین حسباندن لی بلی دماکو دصرفن یعنی جیتین اکشاندن لگوری دما دبن چه دبن لیکر لی دست بیکرن هر وها دست بیکرن جی اوجی دماکو بیکشاندن لگوری دمان دبن لیکر لینها بکن آسان خوب ویرنگی وک نافدیره وک اسمه باشه پرسه و هنج بوی وی اگر هنجی بکار بن هفوک نابیجن هناك هفوكين دل لسر هنامي أمي بدوكي بيجن بنجها خباتي بدستين ما هاتا أما دكرن من بنجها خباتي دا دست بكرن لكرن هوا دوداني دماكو برنج خوي خورو ساده بن بهبدو وتين نويسين لي دماكو بين صرفاندن جهب جداتين نويسين وكي من دست بخباتي تكم کنگی آماده ببی آماجی آماده بون هاتیه خلی سر اسبه زود دست بخباتی دیگه ببرون لبر ما قرطافه طوانگیش بیر کر حتی فر پرسه و هنه اگر نبنجیم هرن بشه کینو او جی بشه داویه جی بشه راست نویسی لبر راست نویسا هجماران راست نویسا هجمارا يعني زماني كردي دوی تتمی هشیار بی تیپه که مزن تدوری بی سبب ندینی گرک ام همو ری بازین راست نویسی ناس بکن جبو کو دما ام جارکی تشتکی بنویسن جه همو آلین خواه راست بی راست نویسا هجماران وکی ام بیجن میناک اکی ام سر بنویسن میناک وکی نها 500 وکی 500 لور 500 500 دبي 500 نه 500 دبي 500 لفر 600 دبا 600 ام وكي رقمنا هنا كان بنويسن 200 دباتشي 200 نا وكي دن 20 وياك دبا 20 وياك وكي كو ام دبيجن امي بنويسن 345 345 600 345 حتى في برسيوة هنا راس نویسا هجماران جیب ویرنگیه یعنی دما كنت نخواست برقم بنویسه بچاوا تی خوندن تی بنویسه جخواب وانه بریان هاجمه هجمار جیدان هجمار جیه که حتی صادی چاوا بنویسین چاوا بن خوندن برنگی راست دراست نویسه دجیب ویرنگی امکان بنویسن اگر پرسیوه نما بن تشتکی بالا وده نما بن امی وانه خوب داوید کن پرسین وحنا بله امکان داویا وانه خوب بله تماشاوانه نیجا نهاجی امکان داویا به وانه داویا وانه راست نویس حتی وانه کدن بمین نوا خیر خوشیه ده بخمل وروشه
شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی